Bog svima. Oprosti, ja sam se zagledao, ne mogu prestati gledati ovo. Ja sam Asim Ugljen i kažu da sam po struci glumac, makar bi ja sebe nazvao klaunom, no ono najbitnije je da sam gamer. I hvala Muzeju povijesti igara što su me pozvali, jer sam ko malo dijete ovdje. Moram priznati da sam sve police dobro zagledao i sve sam se zagledao i svaka polica u meni budi neku uspomenu. No kad bi morao izabrati jednu jedinu policu, to bi bila ona sa LucasArtsovim point and click avanturama. Zato što sam na njima u stvari najviše odrastao. To, kad sam bio mlad, to je stvarno bilo davno, LucasArtsove point and click avanture Tima Schafera su bile apsolutni vrh gaminga. I Full Throttle je po meni najbolji point and click avantura ikad, jedna od igrica koju smo obilježili. Plus, ovo je za sve filmađe na svijetu, nikad u životu nećete snimiti uvodni kadar u nijedan film ko što su oni napravili za Full Throttle, sorry. Znači, od mnogih igara koje su me oblikovale, a vjerojatno mi prvi bio Full Throttle, to je bio drugi original koji sam kupio. Vi dole imate veliku Collector's Edition kutiju, tako imam i ja doma. I to je vjerojatno jedna od igrica koju sam igrao najviše puta. Makar. Drugi game, druga igrica koja me odredila je sigurno TIE Fighter. On je dole na polici sa LucasArtsovim avanturama. Makar nije avantura, mislim da je TIE Fighter igrica u kojoj imam apsolutno najviše sati u životu od 95. kad je izašao, to jest izašao u zimu 94. ako se dobro sjećam. Imam sve verzije TIE Fightera i svake godine ga barem jedanput pređem od početka do kraja na najtežoj težini. I mislim da imam preko 15.000 sati u TIE Fighteru. Makar je to jako stara igrica sa jako starom grafikom i MIDI muzikom, ja doslovce radi te igrice imam joystick sa trotlom doma. I svake godine ga igram. TIE Fighter je najbolji ikad. Treća igrica koja bi me odredila bi bila, a sigurno Gran Turismo. I to Gran Turismo 1 zato što sam s njim počeo i 25 godina kasnije igram online Gran Turismo 7. Imam veliki sim rig, imam profi volan, profi pedale, to jest imam 2 volana, 2 pedala. Imam sim rig i stalak, kad neko dođe kod mene da možemo igrati u dvoje. I zahvaljujući Gran Turismu se stvorila i rodila moja ljubav prema automobilizmu. I u stvari, koliko god glupo ovo možda zvučalo, nevjerojatno puno sam naučio o vožnju Gran Turismu. Stvarno. I mislim da sam puno bolji vozač, baš zato što sam cijeli život proveo u simulaciji vožnje. Kažu ljudi da to nije baš prava simulacija vožnje, ali dovoljno je blizu. I to je igrica radi koje sam godinu dana sa 16 godina štedio da kupim svoj prvi volan. Četvrta igra koja me odredila bi sigurno bila Ultima Online. Zašto? To je bio prvi MMORPG u povijesti. Ja sam čitao u Hackeru 94. kako će Richard Garriott, tvorac Ultime, napraviti prvu online igricu gdje će sve biti pravi playeri, a ne NPC-ovi. Bio sam apsolutno u čudu kako je uopće moguće tehnološki tako nešto izvesti. Onda mi je 2 godine kasnije brat iz Londona donio Ultimu Online koju imate dole, Second Coming. Ovo se zvuči krivo, phrasing, ali tako se zove, Second Coming. Kasnije sam kupio Third Dawn, koji je bio prvi 3D MMORPG. Zašto Ultima Online? Proveo sam mnoge sate igrajući World of Warcraft, proveo sam još više sati igrajući Star Wars Galaxy, što više Star Wars Galaxy sam igrao za novac, dosta ozbiljno. Vodio sam role-playing servere za Sony, ali Ultima Online je jednostavno najbolji MMORPG ikad proizveden i sumnjam da će iko ikad više napraviti tako nešto. Pritom, ovo moram reći, jedan moj prijatelj, on je danas jedan od najpoznatijih gaming novinara u Velikoj Britaniji, ja dan danas igram s njim video igrice online, dečko iz Brightona, i on je u Ultimi Online bio jedini čovjek u povijesti koji je uspio postati Grandmaster Beggar. Naime, u Ultimi Online ste mogli biti prosjak. Znači, imali ste klasu prosjaka i da bi bili Grandmaster Beggar, morali ste od svakog NPC-a u igrici užicati nešto novaca. To je bilo 7 i nešto tisuća NPC-ova. Čovjek je 3 nešto godine svaki dan prosio u video igrici da bi postao prvi i jedini Grandmaster Beggar u video igrici online. Pozdravljam te ovim putem. Plus Ultima Online, nju je stvorio taj Richard Garriott koji je stvorio Ultima serijal i on je sam sebe prozvao Lord British. I bio je lik u igrici, u smislu da je čovjek online bi se spojio i ušao bi video igricu, hodao bi po tom gradu u Britaniji.
koja je bila glavni grad Britanije, kako se to zvalo. I ja sam bio jedan od ljudi koji je sudjelovao pravom duelu Lorda Britisha i Lorda Blackthorna. A Lord Blackthorn je bio najbolji prijatelj Richarda Garriota, koji je njemu za ljubav pristao igrati glavnog antagonista u igrici. Tako da to je bilo genijalno, to je Ultimate Line, jer su glavni protagonisti i antagonisti bili živi ljudi koji su to igrali. I ja sam bio na tom duelu, u Throne Room, gdje ga naravno Lord British pobjedio, jer Lord British mora pobijediti. Ja sam bio za Lorda Blackthorna, ubili su mu, odrezali su mi glavu i sve su mi lutali. Jer u toj igrici, znate, nekoć su vremena bila tvrđa. I PvP serveri, nije bilo PvP i ne PvP servera. Svi serveri su bili PvP i svugdje je bio PvP. I pritom su vas mogli lutat, znači uzeli bi vam sve što ste ikad skupili i mogli su vam odrezati glavu. Kad bi vam odrezali glavu, 3 dana se niste mogli rezarektati. To je bila za prave, ne smijem psovat, za prave igrače. Igrica gdje, kad izađeš van u selo, u šumu, ode glava buraz ako ne paziš, a kad ode glava, odu svi temi i 3 dana nema igranja. Prema tome svi su pazili. Lord British, ubio si. I 5 igrice koja me odredila. Mislim, toliko je 1000 igrica koje su me odredile. Moonstone, Defender of the Crown, što sam dole vidio, odmah sam ga išao igrati, izgubio u turniru. Prokleti Ivanhoe! Ali 5 igrica koja me odredila bi vjerojatno bila Street Fighter. Naime, Street Fighter je nešto u što sam ubacio nevjerojatno puno žetončića, kovanica, žetončića, kad su bili žetoni. I toliko ga volim da dan danas igram Street Fightere. Imam profi Sanwa joystike doma i to najbolje Sanwa joystike imam. Bio sam tak siromašan kad sam ih kupio da ih nisam mogu kupiti. Bio sam student prve godine, imao sam malu bebu doma, ali smo friendovi i ja koji smo igrali Street Fighter jedvice skupili tih $900 sa shippingom za ta 2 joystika i ti joystici 15 godina kasnije dan danas rade kao prvi dan i jedna su najboljih investicija u mom životu. Još što je najbolje od svega, mogu bi zaraditi na njima, su Collector's Edition i rasprodani su, samo ih je 150 proizvedeno. Tako da, Street Fighter je bila 5. igrica. Znate zašto? Shoryuken je! Prvo, hvala muzeju na pozivu, nevjerojatno mi je drago, u stvari jako sam ponosan što su mene zvali da budem u ovom serijalu o video igricama. 2, za ovo me nisu niti platili, niti mi rekli da kažem, ali mislim da je ovo nevjerojatno hvale vrijedan projekt. Nisam očekivao ovako nešto, ovo je baš epski veliko bi se reklo i stvarno me vratilo u djetinjstvo. I iskreno, ako ste ikada voljeli video igrice iole, ili volite video igrice dalje, ili imate djecu, ili hoćete ženu odvesti na posebno mjesto, ili dečka, stvarno vam najtoplije preporučujem da dođete u muzej igara. Ljudi, jer ovo je... Hoćete me zaposliti?